Terima kasih kepada Simpul Haja Bapak Borahui ya, Bapak Borahui yang telah sudi mendatangkan hiburan atau musik tradisional tongtong serek malam tebote. Matur sakalangkong, matur sakalangkong. Dan juga matur suwun kepada Pondok Pesantren Miftahul Ulum sudah memberikan waktu untuk kami malam tebote. Salam damai dan salam jumpa bagi kami malam tebote. Kalah banyak mungkin dunia seperti bandingan sempurna pula kalah banyak sadar orang biasa dek patut asanting bentika jujur bula kala sakapina. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Pakin baca karena gangkap Aisyah atau pesan Adana bentaris dan ketika seta ongkuwe Ule sera arape Dikesaan keniksa Mun enggak ketika Dikesaan keniksa Mun enggak ketika
bersama Malate Kote. La 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 la. Dua menit tinggal dalam